Mu myaka 20 ishize, kuva mu mwaka w'1995 kugeza mu mwaka w'2015, ibiza bifitanye isano n'ikirere nk'imyuzure, inkubi z'umuyaga, amapfa n'ibindi byahitanye abantu bagera kuri 606 ndetse bisiga abantu miliyari 4 na miliyoni 100 bakomerekejwe, bataye ingo zabo kandi bakeneye ubutabazi bwihutirwa. Raporo yakozwe n'ikigo cyiga ibyorezo n'ibiza CRED hamwe n'ishami rya Loni rishinzwe kugabanya ibyago by'ibiza UNISDR yagaragaje uko isi yahuye n'ingaruka z'ibi biza mu gihe cy'imyaka 20. Aziya niyo yahuye n'ingaruka zikomeye kurusha indi migabane. Ibihugu by'Ubushinwa n'Ubuhinde nibyo byagize umubare munini w'abaturage bahuye n'ingaruka z'ibi biza. Muri ibyo bihugu byombi, abantu barenga miliyari 3 bahombye amazu yabo, ibikorwa byabo cyangwa imibereho yabo muri iyo myaka 20. Ibi bingana na 75% by'abantu bose ku isi bahuye n'ingaruka z'ibi biza by'ikirere muri icyo gihe. Muri kumwe na Niyonzima Israel. Afrika nayo niyo yibasiwe cyane hanze ya Aziya. Ibihugu bibiri byo muri Afrika byagaragaye mu bihugu 10 byibasiwe cyane, ni Kenya, Ethiopia. Muri Amerika y'Epfo, igihugu kimwe nicyo cyagaragaje muri uru rutonde, icyo ni Brazil. Muri Brazil, abantu miliyoni 51 bahuye n'ingaruka z'imyuzure, inkangu n'ibindi biza kamere. Iyo harebwa ijanisha ry'abaturage ryibasiwe, iyo mibare ihinduwe hakarebwa ijanisha ry'abaturage byahuye n'ibi biza aho kureba umubare rusange gusa, urutonde rurahinduka cyane. Iyo imibare ihinduwe hakarebwa ijanisha ry'abaturage ryahuye n'ibi biza aho kureba umubare rusange gusa, urutonde rurahinduka cyane. Muri icyo gihe, ibihugu 6 byo muri Afrika byinjira mu bihugu 10 bya mbere. Ibihugu 3 gusa byo muri Aziya bisigara muri urwo rutonde, harimo n'Ubushinwa. Mu Burayi ho, igihugu kimwe gusa cyagaragaye ni Moldova. Moldova yashyizwe ku mwanya wa 6 hanini kubera inkubi y'umuyaga yo mu mwaka w'2000 yibasiye abaturage miliyoni 2,600,000, mu gihe igihugu cyari gifite abaturage miliyoni 3,600,000 gusa. Ubutumwa bw'ingenzi: raporo yerekana ko ibi biza biterwa n'ihindagurika ry'ikirere bikomeje kugira ingaruka zikomeye ku buzima bw'abantu, ubukungu n'iterambere ry'ibi bihugu. Ibihugu bikennye cyane nibyo bikunze kugira ingaruka zikomeye kurusha ibindi, kuko usanga bifite ubushobozi buke bwo guhangana n'ibiza no kongera kwiyubaka nyuma yabyo. Aya makuru yashyizwe ahagaragara na World Economic Forum mu mwaka w'2016 hashingiwe kuri raporo ya CRED ndetse na UNICDR. Mwari kumwe na Niyonzima Israel.